Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Salavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser we hemî Müslümanan ehli îmanê bi xuşk û berê bi rûmet. Ez îro di vê bername hanê de bi çend deqa ji we re behsa milliyet û dîn bikim. Hinek insan pir di realê du sanalê de ji me pirsir em berê Kurdin yan em Müslümanin. Hûn Müslümanin ya Kurd e. Çi ferq û cudahî di navbera em bê milliyet û dîn de heye. Gelo milliyet bê dîn dibe, an jî dîn bî milliyet dibin nave. Her du bi hev re biçewabe. Li ser vê mijaranê em ê bi çend deqa wextê we bigirin hûn jî bi baldarî guhê xwe bidin me ku ev tiştê ku em divê hem di fayda me menfiata me dunê û hem jî di axiretê de ye. Xwedê Teala em xuluqan dine, em mexluqê Xwedê Teala ne. Em mexluqê Xwedê Teala ne. Xwedê Teala em xuluqandî û her wisa Xwedê Teala dîn çêkirî. O din ji me reşandî. Dîn hatî, dîn qanûn nîzam ji bo xizmeta mirovatî hatiye, ji bo xizmeta mirovatî hatî şandin dîn. Din qanûn û nîzam ji bo xizmeta mirovatî hatî şayîn. Din bi heseb ku kelamê Xwedê Teala ye, ku heseb ku kelamê Xwedê Teala ji ba Xwedê hatî, bê kilokê masî pîroz û muqeddes e, lê bi heseb ku qanûn ji bo xizmeta mexluqê Xwedê hatî. Ev kelamê Xwedê ye, dîn e û em jî mexluqê Xwedê ne. Xwedê Teala ev şandî ji bo ku em bi viya li heyata xwe dunyayê tetbîq bikin, hem di dunê û hem jî axiretê de em serfirazî bijîn, karibin bê kilokê masî ew bikin. Em di ronaya Qur'anê de di mesela milliyet û netewe û dîn û diyanetê binirin. Xwedê Teala di Sûrê Rum ayeta 21 divêjî Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi ji ayetê Xwedê Teala'yê. Çi ji ayetê Xwedê Teala'yê? Xelqu semawatî vel ard. Afirandina, xuluqandina semavat, hev tebaq asîman û erdê ji ayetê Xwedê Teala'yê. Ayet delîl pend şîret e. Em bi delîlê ser delaletê ser hebûna Xwedê Teala dikin. Ve îxtilâfu elsînetikum ve elwanikum. Her wisa cihê-cihêbûna zimanê we, cihê-cihêbûna rengê we, evana jî ji ayetê Xwedê Teala ne. Dême em bivê rengê me, milliyeta me û em bivê zimanê me tev ayetê Xwedê Teala'yê. Çawa dünya bê erd û asîman nave, erd û asîman her du bi hev re ji eserê jiyanê çêdive, erd bê asman nave, asman jî bê erdê nave. Bi hev re gava devr û dayîman dabera wan da eserê jiyanê çêdive. Çawa ji ayetê Xwedê Teala'yê çok az erd û asîman bi qedr û bi qîmetir ba Xwedê her wisa cihê-cihêbûna zimanê me, cihê-cihêbûna rengê me, eva jî tev ji ayetê Xwedê Teala'yê. İnne fî zâlike bêguman di viya da li ayatin di viya da delîl û îspat û şîret heye lil alemin ji bo alemê, ji bo herkesî. Lawra divê herkes zimanê cihê be, rengê wan cihê be, bi rengê cihê, bi zimanê cihê, bi kultura cihê, bi çand û hunera cihê divê min bizanim û karibî ji hevdû îstîfade bikim. Vana tev ji ayetê Xwedê yek ji yekê zêdetir nine. Yani zimanekî, milliyetekî, rengekî, spî ji rej zêdetir nine, rej ji spî zêdetir nine, Erebî ji zimanê din zêdetir nine, İngilîzî zimanê Kurdî zêdetir nine, tu zimanekî ji êdin zêdetir nine, tenê tev ayetê Xwedê Teala'yê ferq û cudahiya wan di vê dunyayê de heye ku hinek zimana zêde jere xizmet hatî kirinê dewleta wan heye, zimanê resmiyê wan bî bi hezara kitêba tê nivîsandinê mîna İngilîzî û Erebî, em bê vana zimanê, em zimanê bî zimanê dunyayê. Zimanê ku dewletê wan çê nebî mîna Kurda û hinek milletê de ne jî zimanê wan di mesela çandî û hunerî de hinekî paramaye. Ji vê hez femkirinê zimanê me, rengê me ji ayetê Xwedê Teala'yê. Her wisa Xwedê Teala di Sûrê Hucurat di ayeta 13 divêjî ya eyyuhen nasu divê gelî însanan, navê ya eyyuhel mu'minûn, navê ya eyyuhel muslimûn, divê ya eyyuhen nasu gelî însana. İnna halaqnakum min zekerin ve unsa divê me hûn ji mêr û ji jinekî xweleqand. Her însanekî bav û diyekî wî heye.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا مهون كرن ملت وقبيلة چرا مهون وز کرن لتعارفوا جبوكم هفدو ناز بكن جبوكم اعترافي به بكن جبوكم هون قدر هبزان مقيمتي هبزان بن ريز وسيانت وحرمتي جهفرا بقرن هم بزار بحقي تشي حقي ملتي ديرنا چيه تعارف اوكم مرو دولتك نازكن ملتك نازكن سب خود تعالى جبو خاطري کو آهنگی کا خیر و خوشی د دنیای دا بجی ملت به هفره د نوا آشتی دا هر ملت کی هر قبیله کی هر عشیره کی حق خو بستین بزانب رز و حرمت ملت دن را بگرم لوما خود تعالی ام کرنا ملت ام کرنا عشیر خود تعالی هم اعتراف بملت بونا مدکه هم جی د نوا ملت کی دا عشیر هنه هنگ انسان درکتن به دنیای دا هنگ ارقای انکار دکه هنگ پارتو ریخستنی ما کرداش درکتنه ابی عشیره انکار دکه خوازه عشیره تنبکه قبیله تنبکه وانا همو به آیت خود ثابتن ام ملتن انگلیز ملته کی ترک ملته کی عرب ملته کی دنا باب خودش قبیله هنه اوانا حتی به درا اب جبو هر کسی در بازه بیجا وردا اوان آیت هانی تثبیت و اثبات و یکی کو ملیت آیت خود تعالی ملت کی قوم خود تعالی ملت کی مخلوق خود تعالی هر ملت خود خلقان دی لی عجبا ملت تنی بسر خواه تشتکیه آنجی گوا بدین به تشتکیه چه تکلیه ملت و دین اسلامی بهفهیه گلو ملت کی بسر خواه او آیتی که بعض که گو زمانی و رنگش آیتی خود تعالی گو مهون کرن قبل و عشرش بکن هف ناز بکن اف بتنی تیره دکن ملتی که بیدین بسری خواه چقدر قیمت تاوی هی لدنیا و لآخرتی هم بحث دنیا دکن بحث آخرتی دکن دستوری حجورات آیت 13 او آیت دو آلیوی هی هم بحث دنیا دکن و همش بحث آخرتی دکن بحث دنیا دکن دوی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما هون كرن ملت وقبيلة بكون هف ناس بك باشا يا تشتكوا بقريداي باخرتي با شرفوا ام بي حيثيته مروته قدر وقيمته ملتك بالدين هي كوا دينك بوي ملتي با قريداي با انجي او ملتا بالدينك با قريداي بقدر وقيمتي وجم خد تعالى هي انا اسفل سافرين وهر جهنمي خود تعالی دویجم این اکرمکم ان خنجیوه ان انسانی وی باش قنجیوه باشیوه جملتا دویجه عند الله لجم خود تعالی اتقاکم ان کسی متقی کیه کسی که رز و حرمت جحلال و حرام قرآن را دگره حلال خود امر خود پیکتنش حرام خود دور دکبه ها دورده هات فهم کرن گاوا ملت کی قوم کی عشیره کی تکلیو بالدین رهب بالدین لبا خود مقدم و مشرف و مکرم دبه گاوا ملت کی بدین به لبا خود قدر و قیمتی تونه هر سوال به دنیا هننا ملت هن به دین خود قرآن قبول نکریه سوپر گوجن سوپر زلهزن ام به دولت دنیای بریواد و سیاست دنیا دا رولا وان هی دنیا دا قدر و قیمتی کی وان هی دیگر کو نه مسلمان جی لگاوا چو با خود تعالی دنیای اف تجد دنیا لگاوا چو با خود تعالی لبا خود تعالی تو قدر و قیمتی کی تونه لورا سوره حجرات آیت تا 13 دویجه ان اکرمکم هر چقام هون کرب قبیله و عشیره و ملجی لقنجی و او کسی متقیه که باوری بخوادیانی هاتیه به پیغمبرانی هاتیه به قرآنی هاتیه به کتاب پیشانی هاتیه این دین عند الله الاسلام دین لبا خواهدی تعالی تن اسلام که باوری بیانی هاتیه جبر بیا فهم کرن که شرف و رومت و حسیت ملته که بدین گوه دین نبه او ملت الدنیا چقدر سرفراز به چقدر پیجاکتی به چقدر تکنولوژی چه بکجی لگاو چه حضور خودی دالا تشتکی وان دخاله دتر عملی وان تشکی وان با خودی تونه وان کسانه جی خاسرینه چما مصادبه جنگ ام به خودی تعالی ام خلقاندنه چما خودی تعالی ام به اهمیت ندمه لورا بفکره تو شخصی کی بفکره مالباتی کی هیه
خوارناویش کسی تیه پریویش کسی تیه مالاویش کسی تیه عدیویش کسی تیه ارازیویش کسی تیه ام به تمامی هبون او هر تشتی و تمامش کسی تیه لی او آیله او مالباتا تمز دجاته دکو دجمناته دکم گرو ته چه بکره انسانه کی بفکره aile ki xwedî dike em bi temamê hebûna wî ailê girêda wê malbatê te fêm kir tu perî wî dide tu malê wî dide tu erdê wî dide lê ew malbata heta jî destê tê dijmina te dike û dijata te dike û neyarda te dike gelo tu şer bike tu derhal wî çawa bike tu derhal wî jortera bike tu nebike lê di gel viya jî Xwedê Teala em xoliqandiye hemû tij bo me xoliqandî çêkirî di gel viya jî pirê insana دجاتیا خود دک دشمنیا خود دک نیاریا خود دک دگل بیجی خود تعالی به عدالت خود تعالی ام دبی دنیا دا خلقاندنه دبی حتی روز قیامت از مهلت ددم دبو کو عبد من روزه کی بزفر توبه بکلم بزفر ور با مز دعای توبه قبول بکم لسر تقدیر کتب و کینو نفرت ام به او خو هر حضور خود تعالی و شاغی جیته جیوان کسا اسفل سافرین چما وصاد ویجه لورا خواهد تعالی دوی فذکرونی اذکرکم دوی هم بیرا خواه بین ور از و بیرا خواه بین ورم یعنی گاوا هم بیرا خواه بین ور هم ذکر مبک دین من اسلامیت ام بویجن فرمان من بیرا ودا به هموانا بجین اجی و بیرا خواه دینم تیم وش کرولی دوی مرا شکر بکه لورا اف تمام دنیا مجوارا خلقان دیه هون ویش مرا شکر بکن نجمن نانکوریه بکن ولا تکفرون هون نانکار نبن هون وی انکار نکن هون ویا قبول نکن هون ویا جویا رب کافری ویا یعنی هون ویا قبول نکن هون ویا منع بکن جویا قبول خواهیتا دمه قبول تو بری خواه بده خواهیتا بری خواه ده لکه هم لدونه هم لآخرته لگاه تا بری خواه روی خواهده گوهران خواهده وی دنیا 20 رزقه ده لی روز آخرته حساب تا پر دجواره خدای تعالی در سوره فرقان آیت هفته دویجه قل پیغمبر علیه السلام یا محمد بویجه ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم برای خوب ده خدای تعالیش پیغمبر دو یا محمد جی انسان رب بویجه ما دعای و نبا عبادت و نبا هونش خدای دعا نکن دست خدای بر خدای بر نکن هون بر خدای تنظر نبا هون عبادت نکن هون دین خدای نجین ما خودش چه بوه بکه خودش چه قدر قیمتی بدوه ها دیمه ده ورده قدر داینا ملت کی قدر داینا انسانه کی رومت و شرف و حیثیت ملت کی بدین دین بریان ملیتی تی ملیت جی خودش شکری دی جی خودش شکری لید عزت و شرف ملت کی گاوا دین خودی بجی قبول بکل حیات خود تطبیق بکل او هم دو دنیا دا مروه کی مالباته کی مروه کی آنجی ملته کی معتبره او گاوا دینش دور کت او مروه کی ملته کی آنجی مالباته کی گو ترخ ساری زراره دکن هر وسا خدای تعالی در سوره زاریت آیت 56 دویجه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دوی مجن و انسان تنی خلقان دیج مر عبادت بک اف آیتین پیروز تحلیل و اثبات توی یکیه ملیت بسر خو تنی لدنیای کارکیوی هجوی ملتی را لبا خدای تعالی تو قدر قیمتی ملتی تونه ام نهاتن شاندنه ام تنی دنیا انشا بکن ام دنیای لگورا ملتی که لگورا قانونه که لگورا نظامه که ام دنیا انشا بکن حیات خواه بجین ام هاتن شاندن که ام لگورا فرمان خود تعالی دنیا و بکن ام به هفرا بدن بسین ام عبادت بکن عبادت نتنی لمیجو روجو حج زکات عبادت او که بروش خود در عبودیت دکن سری خواه لبر تمام امر فرمان قرآن دچمینه وی شاغه خود تعالی هم جن و هم انسان جبو خاطر عبادت خلقان دی و آیت ها زانین دین بریا ملتی تی گاوا ملیت و دین به هفرا با شرف و عزت و ناموسه کش دین راهی ملت راهی گاوا ملت کش دین خود دور کت لوی دنیا چخوا زلهز و خودی تکنیک و تکنولوژی مزم و اکونومیا و آبوری باش به ام به سیاست دنیا بری و ببجی لگاوا چو حضور خود تعالی جیون اسفل صافی نخساره جبروی مخوازم چند دقیقه بحثا تکیلی ملیت و دین به هفرا بکن هون شاش نبن ملیت کی به دین ناوه
و دین داوی اسلام دین ناجی هەیە لێ دینی با خودێ معتبر تەنی دین اسلامیە دینê dinêna tev dînê lexwin nerastin batilin li ba Xwedê tu qed û qîmetekî wan tune heta carek din bîm di xêr û xweşiyê da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.